Zonet chung quate chi bai vek ule Infiamna Chanchin Thar ilongai thlangu Mizoram atol chung football league sangber GAG Motors Mizoram Premier League season som pahnina ram som pahnina chu ni jan khan amor bo kani Mizoram atol chung football league sangber GAG Motors Mizoram Premier League season som pahnina ram som pahnina chu ni jan khan amor bo kani ya Mizoram Police le kanan FC te match nungbera hian in machonin goal thum aluta he match a hian first half fun top don haya kanan FC hin an defender Arla road ki mangin ma an truaya kanan FC and first half asikat fine man ruai tlang second half Mizoram Police in an kheldan phungti danglamin man son leya man son ra sengi minute samruk pathumna arma somplong free kick goal mangin an sipuran suta minute samret parukna lal biak lua biak te an Mizoram Police goal ni na khungzui le in heminu lok hian Mizoram Police in penalty an choya kanan FC tan an left back Stephenan penalty hi petin Mizoram Police goalkeeper Mon Oman adan saka Mon Amadan peratangin kanan FC midfielder than Oman chance nei zui ma sela goal zone a apet lova kanan hen hun tha an khoral tichon goldang lu bel talavin in khel haw tak taka hian Mizoram Police en goal ni goal khatin kanan FC hi an neya point thum an hlo chuak ta ani he me chai hian kanan FC na penalty an hlo chuak dana Mizoram Police an lom lo leya he wang hian red card pathum phor ni in Mizoram Police player and defender poimo bisen and the ball yellow card kaltangin red card a choya ani baka hian lute le ta le ten red card an choi ve bok ani he me chai hian Mizoram Police goalkeeper Mon Oma a che thal leya kanan FC na goal an khung tur tum engemaw zat dan sakin Mizoram Police chakna hnara niya ani hi player of the match a thlan ani ti hian Mizoram Premier League season kalme ka ram som pahni khel to tangin Aizawl FC in unbeaten record nei chunzom zalim pai samthum pahni an nei tameka Chamari FC in pai somni pali na yin din Thar FC in pai som pakwa an neya pathumna niya palina MLS FC amin pai som pasarian neya pangana sai khamakon FC in pai som pasari vek an neya ni parungna Mizoram Police amin ani hian khal som pahnia tangin pai som pathuman neya kanan FC pasari na hian point kwa na yin table mong bera SOS FC in oma point khatan neya tundin huna SOS FC hi direct relegate on yin table among bera season an khardon ti achiang towa khel ni thema bak an nei tang hian Mizoram Police hian an hnoya kanan laka point lia sang falin ankar antizauta a Mizoram Police an khelma bak match ni atangin tum khan hena an changani chuan an him theito dona te bula pasarina season khar hian relegation playoff an kheldona wangin kanan FC din mun hi a him talo hle kai Thar team jingami kanan FC hian an din mun ti him turin result tha an nei angai pialama anchunga omte result an ngai chantel achurta ani season kalme ka hian te bula asang palichinin semi final an khel dona Aizawl FC le Chamari FC te semi final lu to ni in din Thar FC MLS FC le Saikamakon FC atangin semi final lu tur team pakhati chen an ni arin oma Mizoram Police semi final lu theidan kongla nei ma sela semi final an lu be seina atlem leya din Thar FC semi final lu le nai vai ber ni in ani baga hian MLS FC le Saikamakon FC point song pasari nei ve te atang hian semi final spot pakhat an no kha arin omani heti la hian nimin October ni sompali khan Raya Saudi Arabia Asian Football Confederation Social Responsibility Committee meeting nei niin anthungai tua jinga football manga ram hnufa jok te khai kan konga tun aya chakjoka malak dan tu rel telania Myanmar Football Federation MFF President Uzozo Chairman na committee ya hian member somle paruk an oma Mizoram Football Association President Pulan Hinglawa Marpo member niin he meeting a hian atelani meeting a hian AIFF telna South Asian Football Federation play on period program chu pom ania he program hi SAFF ram pasari te tana ro man niin March sangni somni paruka tanga January sangni somni pasari chungin kalpui turani he program hoya hian mecha footballer ten period an nei chungchanga injirtina dikle ngam pataka soipui tur an nei theinana malakte atelani heng baka hian thupoi mo tam tak rel niin kumkalta a an malak na te thirle na nei ngal ania AFC member nations ten child safeguarding officer an ro deu vekto ti te ringai thak niin lom oman ti hle meetinga an thutluk na siam te hi AFC Dream Asia Foundation Board of Trustee approval lak ani nuwa AFC Executive Committee pass tura chhop chhuale ani ang Board of Trustee ya hian AIFF President Louis Praful Patel Atelbaka AFC Executive Committee ya hian AIFF Secretary General Bantak Saji Praban Karante an latelani hein to khom Saudi Arabia nei mek hi voin October ni som panga apo hian chun zom ani
heti la hian 10th All India Police Junior Class tarsan hi somni panga Srinagar Jammu and Kashmira khelmeka Mizoram Police Iowa khelten taekwondo gold pahni anla gold medal latu hi la rot kimani in taekwondo pumse individual in elna ala a semi final apal tlang nuwa final atana mi pariat thit film jinga atela final a hian la rot kema hian point musang berin a champion ta ani la rot kema hian nikum khan Asian Police Taekwondo Championship Vietnama India tan gold medal ala hlo chuak to bok gold medal dang anlang na hi la rot kema C Vanal Humale PCVL rem tluang ate chang hauten group pum sai a anlak ania India Ram Police Infiamna sang bera silver le bronze la to thin ma sela taekwondo in elna huanga chuan gold medal anlak chum khat na ni in Mizoram Police tan po a hlu hle SAI le All India Police Sports Control Board te chang papina an bua sai All India Police midway somna hian ste samni panga atangin Indian Police Force rang samthum pasari antela Infiamni sangni chuangan tel in elna chi sang panga taekwondo usu judo penchak silat le karate te omin Mizoram atangin player pasari antelani Nizan Khan football manga in elna then khat khelchun zom ani Nizan Khan International Football FIFA World Cup qualifier Asian Cup qualifier le friendly match te khelchun zom ania heta hian in khellang sar zuala Asia khomol puya changa AFC kaltanga FIFA World Cup qualifier khelchun zoma Qatar in gol ni gol khatin UAE an neya Saudi Arabia le an mi khwal Iraq te gol khung lovin anin ne tok bok Asia Cup qualifier a India le Singapore in machonin gol thum aluta Indian klom India he minisom palina la lian zola changte mangin ma shroi ma sela minisom li palina Singapore hian song ui yong mangin an suta minisom nga pariana song ui bakin khung bel lein Singapore hian golan chuam masak nuwa gol ni gol khatin India an le thala India hian ma an shroina an hum zolo an tlar nung anti phui theilo tuarin base an nei atham ralta ani tuna in elna an khelmek hi qualifier third round ania India hian match li atangin tumni draw na yin tumni vek an kloma point som pahni om thei atangin point ni chau an la lo chuak Hong Kong le Singapore 10 point riat ve an lo chuak to sia chuwangin India tan khelni ma bagla om ma sela third round kaltlanga Asia Cup qualified dan aom talawa India hi an tlata ani FIFA World Cup qualifier khelmeka Europe khomol puya Estonia le Moldova gol khat ve khungin anin ne to ka Serbia in gol thum gol khatin Andorra an neya Republic of Ireland in sikhat fain Armenia an neya Turkey in gol khatin Georgia an ne bok Italy in Israel sithum fain an neya Italy tan Matteo Retegui an gol ni khungin Gianluca Mancini an gol khat akhung bok ani European team tha Spain in Bulgaria an dim lo leya sili fain an ne Hemetsa hian Arsenal player Mikel Merino an Spain tan gol ni khungin minisom thum pangana le minisom nga pasarina Spain gol masa pahni akhunga minisom sari pakwana Bulgaria player Atanasov an anlama tilut palin on goal aneya additional time minisom ko pahnina penalty atangin Mikel Oyarzabalan Spain gol lina akhung vele a silifain Spain hi olsam takinan chak ani England in Latvia singa final ne boka England he minisom hi parungna a Newcastle player poimo Anthony Gordon mangin man shuaya first half a goal ni dang khung belin minisom li palina Harry Kane an goal ni na akhunga minisom li le pariat na additional time a penalty atangin Harry Kane hian England goal thumna akhung zui ani England hian first half a sithum fai ma an shoi nuin second half a goal ni an nei bela minisom nga pariat na Latvia player Maxim Stanisev san anlama tilut palin minisom riat parugna Arsenal player Ezean England goal nga na akhung vele a England hian har sanna lian tok lovin Latvia laka hian point thum hlutak an lo chuaka ti hian na kumsan hi somni paruka FIFA World Cup khel tura England hi anin lan theido na anin petling ta ani Portugal le Hungary machona goli aluta chakjok anom lo he match ha hian minute rian na Hungary hian Attila Zalai mangin man shuaya minute somni panina Cristiano Ronaldo an ansipur sutin first half additional time ma Portugal ma asroi puilea Ronaldo gol khung pani te hi Nuno Mendes PSG left back ina asiam sak ani second half a team pani ten hun tha in siam thin ma sela golan khung bel theilok lova hun pa ngai zo nu additional time akal mek ti in minute sam ko pakhanna Dominic Szoboszlaian Hungary tan ansipura sud velea chakjok om lovin gol ni ve khungin ani ne tok ta ani Ronaldo hian gol ni akhung le ta ka wangin record tharasiama FIFA World Cup qualifier a gol khung tamber record tharasiam
Ronaldo hian qualifier a hian match somnga pakhat khelin goal somli pakhat te meu akhung tingta a ama a qualifier a goal khung tamber Carlos Ruiz Guatemala goal khung kholin record asiam match somli pasari atanga goal somthum pakua akhung record kha Ronaldo hian akhum ta ani friendly match te po khelania friendly match in khelang sarzuala Japan le Brazil in machonin goal nga aluta goal ma saber hi minisom hi parungna Brazil ta na Paulo Henrique khung ania minisom thum pahni na Gabriel Martinelli mangin Brazil hian an khung bel lea sinhi faya ma an hroi nu hian antlar nung aphui ta lo thunga Japan hian second half a goal thuman khung minisom nga pahni na takumi minamino mangin an sipuran su thena minisom ruk pahni na Keito Nakamura manga an sipur su zawin minisom sari pakhana ISA weda chuan Japan goal thum goal nia an chakna goal a khung ani South America ram langsar dang Argentina ero Puerto Rico laka siruk fain an chaka Argentina tan hian Alexis McAllister an goal ni khungin Lautaro Martinez point goal ni akhunga Gonzalo Montiel an goal khat akhung bok Argentina goal khat dang hi Puerto Rico player Steven Echevarri an anlama ati lupal ani he match hian Messi hian goal khung lo ma sela Montiel le Martinez te goal khung tur siam sakin assist tum ni anaya hei wang hian Messi hian record tharasiam football khovela ramtana assist nei tamber record tharasiam ani Messi hian Argentina tan assist somruk anei tingta a ama a international levela assist nei tamber thin chu Neymar ni in assist somnga pakua aneya Neymar record siam khumin Argentina player ro pui hian record thar asiam ta ani zan ina in elna then khat khalchun zom torania chungjinga chuan FIFA Under 20 World Cup semi-final khel tur ni in zanlai peldar khat le chan ve hian Morocco Under 20 team le France Under 20 team anin machonanga naktu jingdarli le chan ve a Argentina Under 20 team le Colombia Under 20 team te anin machon ve le don boka FIFA Under 20 World Cup a hian naktu jinga final in pet kai te an hriat theito don ani khati zong kha tun tuma Infiamna Chanchin Thar kan ngai thak thei te chu ani e